Tuh mon, alhamdulillah bisnis teh orang usaha teh. Nya, alhamdulillah ya malah Gede loh. Tere panen 2 mingguan. Panen di water ge kamari teh karasa teh. 2 mingguan deh panen ya. Panen? Panen. Oh. Nah, itu kan kalau Waduh, sia. Waduh kayak tadi siang ngobrol-ngobrol teh uyahan. Waduh. Uyahan ngawaduh kayak sia. Tuh di dia aya lah. Si Amon aya wah itu kudu diuyahan. Aya itu uyana. Nah, aya ya. Nanti si Om meureun ngaliwat ya aya. Asya. Waduh, kan Asya. Apa cuman teu uyahan cenah itu tai mah rek diuyahan kuing. Uyahan ada. Aduh, ya Oh, coba aja kalian. Kalau kayak gini teh sia ya. Cok.